egu hode ma wo ene ensem trofo ayade wono matem penten kwa mantam du awurawura mu asansem no nyina de aba semofo asem kronye apesemakafo yesi adwa anwumre ye bebe amamo anwumre samade bade de ani mu bi ene se asemi emuodu obayi wanya mfrinhia aduonu enkron no wawo amankwada no doso na asemo efiri mu ba no nwanwa yie se wa hunum na num na chi nkwada aka no wone ne kunu na nso behwe no afa afuro se ya abofo na behye ne nyinsen se nso firi hene na behye se nyinsen no ye ne maame na kasa na wo de awie waso obete asemi na enkwanhia bia sima disuafo enso ahwere wankwa ama foforo pi so apra yebedi mu nkomo manfo ammo wildlife wo mon sase mo akofoma fa forestry commission si en kankyere mo se ba bia mo tie na dan nyino mbedwiragu na communication ministry dey sembi tu dwa kire se ensem bia gibafo kire se dabrega ne ensem troduma mpo no aba no ne China fo bia akodi sawoso ende yaton Ghana no omche se nye nokre dom frefo mo wo mpipia monyokuo no mu mantam mako nkron bonom se omone amanyoko ne mpanimfo nyina kwa adwene mu se ombesere wono wo pani e friends Konlabik Rashid omugire tum so pani samia okumfa no no ne nya adwuma sa bedi akiri na beto dwasa Ghana ye nyina wahoden bi ye baba ye soma bi ana ye baba ton bi di amanua no Burkina Faso fuo ne no eno obinfo bi a waben na wo nimdie soronko edi to dwa kirem se sanhwehwa ni mo ne magromase madamase agudie no ye hwe ni yenyai ensambi ekasa ansemi ho ena nwumre yaboa no a ye bekenkan ma mo na mo so mo atie bie apesemakafo eye me Obiri Yeaboah Fentemfrem nana Agyei Obrempong CP yadiani etre mfimfim mantam ye si mankasim mankakrakam ehope ne akopie ababa wai ye fra no Joanna Hayford wa wo mamu mako enkron a kire se obu nkonta nkron no wo ye no enya de se woni bema na da ye nkoda efiri mu ba ye Kwasijan number 1 ebe mankasim ho ana wote na sameka sei ba wotoso du no wo chene yefunu mu na semi ano de ne papa ekwanya wo fa so wonyem nkwada mako nkron no no wawo no mu nanso wi ase wo kirem se de enum adi kan se no kura bra wo nkwada no wie no awaja ye ba esanse be mana no ware sabra se wonte ase se won da ba ko pa fe de nkwada no na pie mu aba foforo nso ba besom wono so de ehwie aguo na fe de ano odene na mami se de osi kira se mu enwa Obeti mebeche wo sha wo huda na so na adun so owo ma wo akunu nine ebi so ma time na buta ma kwa ajemfo ako woman ma kwa egma akun kwantenu nyala wo hu pe wo so wo hu de bibi so ntini bia da mu ko na wo ka jem na jwi wo la mi yaden utuma de wo hu na me duru bi me ba me na mo je tu na wala na dakuta na de nkokura se sa mo hye ho ibeyedu mo hye wo ndu akanwa adu mo de kana me wo 5 na mo ben ono so inu me wo 4 na du ye o hye ho ye hona na za so ayana na na ko wo yi ya na ya family planning ana mo wo ya na foforo how mo wo de mi Mwa manta ye sho ni akona mama manta ye sho da mamudu huni nan ko rukumin ntona de manta ye sho lido ati ayun badna ye funa la sha wala na won kai da wani wada sa ayuma da na mwawi ana ma ofufuri ayuma da na ma ofufuri fufu ya ma wi na mojo so koyi na ona ayuma da debi obon na ye funya emi yinse emi yo hu obodo wura emi ra na de ma me yin ndan ko no yinse owa me yin ndan ko no yinse Ghana ha ena semi a ye kan asie enya ba bia Evelyn Yandi wono na wote se wone ababawa Joanna Hayford edidi di nkomo no a wo kirekire mu kakra wo ka de ekoso na ababa wayi a wo mamu mako nkron edu ehye yafunu mu a wone be ma na nso nkwada ebe ne maame Rebecca Nab ana wo se abra wo hu se ne banam sa kwan so wo bebrebe no ebo ne pusa na wo se da bi man trafie yamfie ne nkire be ma sikuma ban ya sabia nkose bi o metima ehu bibia wo mo kyekere ankyekere nyinsa no gusua na eba ma wo no esen pie mu bebe ne dan ayo wama so ayo muso na so
aya na musumpa makuma etuhu de me hu yin na me be wan yebi ntum nti na fresh owo yin na ko na musulmi na mo nsu mo lisi wo me otena do nti otena do na ogbofo na efwe wa ogbofo ba dia oh musise hu a me yo wa ha na wo ba hwe no na yin tse wo na osade nti osade na da na me ya me ka fe ba wa ha nti me ka fe ba na ma me bi hada wo ban bibi won na wa wo no awo bi dem nti mo fa no kwa apa nti mo de no kwa apa na sofro akande ampo adi bi dem na chese sadia ne ma me Rebecca na abeka no bibi wom na nkomo ya wote se ekosue nyinsa ne a wodwumadi edi na Adom TV so nkwa hia dwumadie adwuada bia nwumere no nkono wode ye aso TV Adom TV tra ho afia man kwata maklo tra dwam agina baba ba so na baba wa nsem nyina kopie na ababa wa ye nurse ni ewo mankasim Evelyn Yandi yankone ninkodi asem nkomo sanse wode na ne ade akira Evelyn ya mwakwa aba ya ejo pe asemi wadi akira sabrei ababa wa ne tibia mu atesai ewo mpotam ho Joanna Hayford ne tibia mu tese sabrei ya yo mpotam madase bebree there asam no podo ya won wankata osana yankata na te school camp na yo obun ya ke ni sasido na ezina dudu na was flani ye efwenche o kwesija number 1 yakwa community health nurses free aya yakwa way in one important honum and today bia yakwa no rusu yende there wa bra na wo onye kwanka ye de bi ma obi osande na fitne munanka tampo enko yie enu ntino na ye pekona ye ba fada ye ba ma ne de min ntino ye po ye district health director Monday ama no so o that me echi na won so ba na some na won over there they see out them obo won damedana la obo won ankasa ye funa san so abehye hobium na chede o san see the very day na always na ema no simple ye refer no call different hospital but most in there okompa watch a scan na won de ye funu wo ho. So the 8th to 9th month na sana omwe there ye funu wo ho no intino ya sembia oya one more so because if ni say to won say sia na nya group nya group na avle mambisa oba ayasabia ho a ya na ni kuru kan ho Adom something there first husband no you see now what up the man is on you need hope you and second one be suba but far to no do go to what now and I'm not so I've showed that 4 times my family is a bit in chrono but anytime you are up a baby no any bianca no when you get the same thing the second one what done in the first one is well no so for into the nango tin no ta onye mo fama no wo won mensi e wo ye kwetija number 1 na mu de mo nurse for mo na ja emai ba o ma fa furu ba mo hwe wonum enti we no mo hwe din mo ne mpanimfo hwe ye no na ayase nyinsa no wo wo wie bi ka kire aya nkosu afoforo nya nto ye na san hyase ato awa be ye nipa na asese asam enwanwa Edia oya won wa today yanka ka some health workers na bank no obuya initiative scientifically need better there on ya de wo but oya nyame na body ya ko different ista on that you there state or women dey onye hospital some na there in who dey we have been cancer that some nanga say eju pa in yeah, you the far by because our body Nankasa and Nukuno. Also, walk on Kulebu for which I can what then now was no way to the kebab. Into no set kebab line, no say, why a 100 now? Mufama, what out you da? Walk on winning now, no one. You short and also, yes, to me, Yanishi, and I am family plan on ye, Sunday.
your phone and Kata, over one the teacher ho, and family plan so yeah, and bra, your phone no the honor. They are born even if you use condom, it's not prevented because condom Nankata is there to protect you from getting pregnant. But here is the case that your phone Nankata better on one side, you have to protect it. So condom no come for the into no, yeah, family planning now. Yeah. Just the him towards an about fast stage now with two why you be there for you to and my matter what one son. Then we can go ahead with the family planning service. If there is no condition, a woman no then life is at risk and and then you did your grandkata. And when seeing that to make them not do TV, they would baby. If you are more channels, and I am poor mamma, the only thing yo na sesia ba kun ya wonyim nu wo wia nyi se betima sa ba biem oh besona ba because this year Adom for women ye free or show sis abenyi no nyu ho second husband no nyu ho na o de nyi sen enti sis ya no asam ni serious so say ye almost sis ya la obasan say nyi sen Obasan say you take them at today. Yen to me, and I forced to that say, according to the first husband, also, we are referring to interpret and come from a doctor that when they force to move the uterus, no Ghana, Obashran, and it's not beyond nearness, the midwife, or Yanan at our level is beyond that. Into no day, from raining yate money bema no di nkomo obare di nkomo se wo na kro ne na se bema ne obada na enu bi nkoso na nso behuna nyinsen na ba pepe jo said enyini do anyina ndo nyinsen beba jo yada se Evelyn Yandi wono nurse ni mankasim no wo na asem yi de afa na ahya se ntiwe no Obrempong mo de mo ne asofo mo mu ha di asie yebetimi de honhom ade kakra bam e nduru ho e hwehwe ne physical nansa bia na doctor munim die fo kra no e bia ne bitu asisa bedi hu komo abisa ansa na fe esanse se de o maka na hwehwe aso hwehwe aso mom mi tie kra me ho kra ase anu adin mom yaba mo de se ensa beka adokota fo mo abene pa fa awo nyinsan mu na ye ne o ma di asem nkomo enti omo ma ye no de Obrempong yanko ani mu ansa na fe enu achi wada ho wa bod Naket bibia ni no wa bod Naket yantoa Kasiebo no so na yanko ensma wofrum yakwa animu na yawrewosam na asie na ebetodwa ese enra amanfo a won mumba eno mo kira de ne adehye a won mo Learned Bridge Academy won mo ereho papa na asem a eto won no so na wote ase a enye ye ni nyina ne se omusuku omukoi won mo nkola ibi eto omusuku boss mi omde nam na obinim de kokosi ye enipa aduananum edetic boss yimu na womo nam no na putupru no aka no ene Mercedes Benz Sprinter bus bi womo de kokoye ntamu ena fe track ba ko eno so ka ho ewo agoran kwanta takwakwa no so na eno ena munum wa tremantam na asem si ye no enkura no makoma akonso efa mu hwere wono nkwa ememu afofra akire se womo preparanfo no okika kabomu aduasa ngwotwe 38 asa bro mu nyina egua ya sabia emparifo gina mo so mo hwehwe mo na no no kire mu kire se enei no ukokopie mu asabia ho na ayarwa ho sem papa a Pinto Government Hospital no yedombo kwa akoguo na medical superintendent owo ayasabia ho Dr. Joseph Dakoni Adom Kasiedi nkomo eno chemche se no kwasem asem ne beto omanimu no wo man kaso mu dwuro papa na mo mafiri mu ne de esanse wo wuo kura de nkwantimi nyenti no wo manya afiri mu a wo mugu makire na mo maka no a wo maprepra ne wo mse bia pra no de papa na nso wonna Dr. Fo akagina tenten hwa hunu se wo mbenya pomden Andra
and we are very quick in the side. Unfortunately, no, but what the Obiri now with him. The business to prepare, but Namia don't get to so normal and not pay or more recover. And to see energy or more intelligence than they have done. And it's about control how yet ambulance amano, the narco colleague. Not the bay nipa 15 nearby back with him. So the nipa bako and I ever colleague one of our way. In fact, there are very bad, there are various degrees of very serious head injuries. Our mutual pie, the skull fractures in the skull, but luckily no, they were stabilized, which means the Bako could theatre Korean Wijuma, and at the car, no, your shop were emergency was with monitoring of their recovering. So some of the injuries were life threatening, and some of them, the medical colleagues may need some sort of specialized intervention into, and that is the picture as it is. We a medical superintendent our Apinto Government Hospital Dr. Joseph Dako and the attending kan wadi amane boy ema ye no na awofo bia wonum tis mumba akwakonya san kwanhia tofo ni brani no womu ye mujomudwim omutu anamon se ne yenkwe na ya yenkwo hwemfia ni nkwo se nsem a yetete ese ye ma akwakonya kwanhia no etesa na no mkokopia ya sabia ho no adom kase ene awofo ebidi nkomo na abehwe a awofo gina ho no mohwe omumba nkola na kwanhia kase si ato mu na promo prepra no a na ya rohosem na omye bibia nyeyi awreho ne esu kwaso omne edi nkomo Araho bosome nkonyin senya emu ayi enti we ya wofo ni bia araho na ya nemra shebadwani onu wo ta konsuayem George Mreku duka du nkomo onu so kire se eya wa ma wofo ni ahwefo ni nyina ya akọ wode asi no se emwa bia aka no obeso obeboa menyi municipal chief executive so kase mama wa arrange ambulance was a man one and over critical condition, but in Umbrino, as at a rural report, na nipa abofraba na with him. Now about the basan so no critical condition. Now no yes a ambulance and kafa one ma go fields for my ambulance na go do for so my no yes a from one critical condition as one call or a hospital kasim. Na mama ebusuafo shezen. Na ona ma we sinti yebaba na mabefi na ma idea ye ezibu abusuan bia no zabua abusuan na mama oye school nura so shezen oya roho titu nyi innocent souls enti we no mraye yi mrashe badwani a wo wota kon yi nsoyem George Mreku duka ene yetene nka no Adom 106.3 FM so Kasiebo no Naket Dawro no an yegusu ayebo Asante Mantam ye nhyira 104.5 affiliated your so mai mu ni amanone wadwen kire Facebook live Adom 106.3 FM ukọ a wode yefato obre no so na de bekenkan nyina ma na Agyei Obrempong CP anase Obiri Yeaboah Fentemfrem na fe yenkenkan emfama na yenko yanim djumaku amohwe kwa ebretu osuo be kire Forestry Commission wonom de ato dwa se enipa bia kosisi dan asisakumo no Ramsa site ansase ho na ye wildlife wo wonom adia chese ho no ka timsi ye de moa ene ebegu abenye won naja Ghana yenya ye hwe ade sase yantam ene da ho e ka bese apem
ene akire ene egu ho nipa bi ahye da afo mo afa sisi adan wo so wapani a wono ene panimpa woda koyebretu adwuma no so Kodwo Usu Afri Yeaboah John ene odi atu dwa se we no nye se omu begina ha makwabrane aba ena we de yesere wa munhwe nipa nim human face bi amrem dabi wono bebubu adan wo so nyina agu esanse obi anim ho kwan obi ani krata obi ama wono kwan sensa so montra so monton ma obi a eye Ghana ban dia e wo senti a yetwa to ho nti obi bia sa bia no wakwa akotena ho asi dan no enchom beka nyina to agu fom Yaba asumdwemu Force Commission asase da haya ya friend Ramsey aside efri Klagon kwa kosi Sakumono ne baabi no ha enai aban asase a tetete aban agye ejifi nananom ho na aban tua ehu sika ema nananom na abedi ho. And so we are going to put our feet down. We are going to demolish these ones here, as you can see, the ones at the back. There are no structures there. These are walls that you could see. And so we are going to get all the walls out. And like I said, those that have already begun the buildings on the right, we will not demolish them. But they will have to come and atone tenancy to us, at the Forestry Commission. But the left here is something that we will not, close our eyes to. And so I'm going to, ensure that we not only do we talk about it, but we walk the talk. We are going to demolish all these others. And I believe that we have the support of the chiefs and the people of this area when we say so, because it is not right that we should Pani Kodwo Usu Afri Yeaboah na sam aba wieye ana o se bia ho no ampani gisi ho no anya se ho na yi o mfe ena o mde to ho na mmom de to ho se o mba ya me ho ayakono na nsrahwe o manfo ba o mde o mni akire ho na timi anya foto de ama aban ma o de ayempuntumi o mayim na se kwabrane adwene ye ne se bia petemu asase da ho kwanti wakotwe ahoma si so wo susu o wie watwetwa sisi adan sisi dia ne nipa kro no waboka na ye onuma pia ye de babe ye wo nkofobia ekuo bia o maba o ma train de o mpese asase ye de ye no mo edinsa wo so bebre of South Africa ene ba na ye babe ye enyema ebeti yinumu lagoon mu a ama atache ne efie wo mu no ama afi obetimi de boat kra asiso akọ purumu akọ aba chese wa do se sa broche de no ankofo ye enije ho no ni nyina di sika ebeba nananom ho na mranten maba wa so ewo potem wa so anyadwuma ye wo ya ye wo bebi a efen ecologist abisi adan a wonam bebi wo abrochire wo kwa obetuma nantimu saa obosa wi akra nhyew na nemwie mu saa okọ bebi wo bre na restaurant wo akọdidi bebi wo akọtena akọto dame bebi wo akọto ware ni ade bibia bi ho a wo kwa wo betena mu abode beje saa nyema no bi ne de ba na sɛ de ka na ba ni nyina benya ho faso adwumaku a wono na hwe kwa ebretu so panimpa woda no Kodwo Usu Afri Yeaboah John ne na ateye no na wo wie saa no tema atoye mansini no opani woda no adwoamu ako ma me de atu dwa se asase no woni badwae wo ho no ebehwe se bambo kase pa obebo ho ban na mum kokobon koma nanom hemfo nsase ne omo de a mo ntwitwa ntonton ma omo a esisi adan sanse de aduro no ani brabem asema ye nyina yenim history of the place ahano ye baby a reserve for government ahano de e was as assembly no ye na ye hwe developmental projects no e was ye sure say obia enwurawura asase no keke tene be ya purpose nti a omode sa asase eto ho no ye betumi achieve goals advice I be koma ya hemfo ne say ye do wom ye bu wom ne omo ye nyina ye bu wom ye ntimi ene wom enkontokwa ti ye nyina ye ne wom betena se na ya hyehye no ma se de fata se ne be ya ye beje asase ne de ato na ye de aye ne wo se because ne ma bebre wo wa enam pipeline ma e wo se ye ma amanfo a omo so wo area anom benefit adwoamu akon wono na Tema West MC no ne na oteye no Christabel Mensa o se asemi are ho de ni suo pa Facebook live wo su kura George Nyang o se nsamna no odene are ho wo de wadwenkyere no mra e ba bekenkan nyina mamu yanko yanim ewa kaiboni mu Kasiebo mu na Ministry of Communications NNA wo mode ensam ade ba betudwa asma mo kanyina ne se ene so betia ensam bi koso else Ghana Independent Broadcaster Association giba
onom empanifo bi e de smart to dwade subo bi e de bo aban ese aban no ne China fo bi company bi akọ entiase apamu aye Star Times se enei ya digital terrestrial television migration no a ye no se de be ya TV atikopo ne hono manoma no be free system num ya se kire se wabotwa ma yi for Star Time for na no na giba fo edi betu dwachem kire se sa de na akoso no emwa kra na Ghana yen se ntrodwuma no ebe mana kodu pepenso bi a China fo kra na be control yan a kire de sese ye bia wabre tie mamu ne de yen se ntrodwuma e de akwa China fo dwuma ko nsa so mu na control kire de beye na so wemu a eno na wopane deputy communication minister Yewra Georganda e de atuja wechem kire se sa asem no a yifu giba fo ka no enya nokra kete na womunne Star Time fo nko agreement bia tete sarsa de wo ka no na wose so wemu a na Yewra Andrew Danso aninkra ona ya president ma eye sagibai eno de sase mwatuja wechem trase na yentie nsɛm a Yewra yi ede to dwa communication ministry nkyerɛ enya nokra no yenyina gitu mu sɛ yɛbɛyɛ DTT digital terrestrial television and as a transmission television transmission na yɛayɛ dwumadie efiri fake kakra ni bɛyɛ friends efiri 2005 ɛbɛpem ɛnnɛ a yɛdu baabi a ɛsɛ sɛ yɛsɔ ɔman mu no nyinaa DTT ni to yɛgyae analog no yɛ na no ne yehu se be ye mfie kakra ni no mpanyinfo a yede o mato communication ministry ano no asa o mo twentwen wo mo ho afiri mu ye biebie mu ani ko hu se Chinese company bi ho abedim na sa company no ya register no wo man mu se wo mo may broadcasting adwuma na ye pese ye de adwuma no ma wo na wo mu yi Ghana ni a o ye adwuma ni film na China ni no eto aso no ye nchi China for ye nchi obi a obeye adwuma na mmom no ye asem a ye kan se enema bi wo ho no ma ye betumi de di se dwuma bi a eba ne se media eba ne se dawurubo nyuma ntumi emfa dawurubo nyuma enkohye hohonsa enka se ono ma kire kwan a ye mfa so enye dawurubo dwuma wo Ghana ha enti giba for president no na we wi traso kra kire mu biemu se ade we yi a akoso no kame se yi Ministry of Communication no watomra bi na afa kura no so we mu ananka gidie soronko ananka ye won ne hihye ya hodo akoso ni nyina no we be mu na firi ho na osidie hu kura ne se Star Time fo no ebe ma chese o maba benya tumi kase bi ewo Ghana ye media no so na cheso ma ye de o mu peso mu ye bia na no ndo osuro se ebetimi ha adwene papa pa ewo ye hihye ya hodo a ye no Ghana mu da project na wo mo ede 300 village na kata ni no ye se dem hu mu papa e gura se 300 na wo mo kan e di mu nyam out e se si dem mu hu se 300 ne e be so na nkura se no e we hi ye pantu dwa e se ya dia a se ye no we chirichiri ye no wo suma sidisa ankan dwuma bi broadcast ye ne ye dwuma e na ye ne mu e sha se ye ne mu din sa wo ye ne mu din kitemu din ye ne mu e twi e din komo e fa sa dwuma din e fe du ba bi no wo yi ye sinchen e na ne amo ye mo koso e ne ye say mo ko di sike bi ewo ahoho bi ho na mo de ye de wo dwuma die akosha wo msa na yisu say se ba na sa na ye fa wo die a ye wo man ni e fa no the independence of the media security of the media ye de koshe ahoho nsem ye press ni ye ahehan a ye be di ba ma bi nchima ye be di wo hwamo. We are Ghana Independent Broadcasters Association giba. Yen president enono en yatenen kanura Andrew Danso en inkrano neno en deputy communication minister Ura Georganda kire se de papa ya kan nyina wanya bra kire mpa nenso eye force no kreba ko sei enim. There is no consideration for Star Times managing platform. Indeed, Ibankasa Omunia Yejuma ya drafty policy na ebe directing digital migration no. The policy no it states there clearly say Central Digital Transmission Company na ebe managing platform no. Central Digital Transmission Company Kiba represented omo board no so omo ankasa omo ehu omo atiasie inti it is totally misinformed and baseless say Kiba beka say the management of National Digital Transmission Platform no ma Star Times Mupacho
ne kwa bakoponim. We Deputy Minister wono communications so George Under. Twakasia no so we free Ambassador Gabi Adujamfio o se enti brebe pa na Ghana ye be yire ho se nkwanhia en 20 pa aso yire saa adai ono kra de wusu o se kwanso kosadwumadie no road safety don ko bo wo ojai nenso obekoso aka se no de Mary one se ono kra de wusu a sanse de asie no nwanwa Elizabeth Martin o se anodin Collins Water se asemi emu ya Ahmed Awa Abdullahi Zakari was Virginia hono odi efriba asem na odin na na simpe was ensem wo ho she pudi was Ghana edin na na je kurante se se ya kire dabi we yanka toilet asem mesrew adwo kokko was wonyi ni se nipa bi wo ho saa se wo ye oba na one de one be ma na ye na wo fafuru Hadi Mustafa se Adom yupo mo ye adwuma na nyameche aba wase mo ye adwuma na oba no so wase mpani hwe na afi o yen sadwi mo gya awo ne sa se de o ka kro no ano be den yanko yanim ye de ani kira amanyosem ani pipi amanyoko no wono makachi ne agiran same ka se opani a wato abama no so o mefra do ma wono ye same awuku na wonya abedi akire enam so ema mantam makoma konkron wono panimfo wo mu efra dom de ma amanyoko no omunyina de krata aba betu dwom dom sa sha ase se o matena sidin obi obetimi aboa same awuku amana ye nadwuma no yie eye bono na half mantam mu opani a ofred dom edema om Rashid Konlabik esanse o mo hwe adwuma a waye no a eso ani eda adi pefe se wono ene betima ye adwuma no esanse we ni mpre no so na Konlabik wanya sa di breya wabɔ adwuma obono half mantam mu wadre amen na kɔhwe ma osoro manyoko nwini wobono half mantam mu a ye fra no meda wabɔ adwuma pa entimpani nyintum abrampani wono masi nkonwa na wodwendwena manyoko no ho no we krata de edika no enkoma mampani abedi akire adaji Dr. Mahmud Bawumia wonye na afi wono sumie nkenkan empanimfo akase empuna na epunu wono monye wono nkenkan Abdul Ganiyu Muhammad wono ya to emantam dom frefo de mampipia manyoko ene odi wono mani mu bepi ha ne se obema na wodi anti na wo so agi asi wani ase denden de chinchina Rashid Konlabik wono na yanyini ntumu ni wose ewosenti mechirim. The 9 regional organizers from the various regions in the country. No, YSNP, the Agyei Obrempong Rashid, the Ombedi Saminachi as one of the deputies. Now we to Mwabua. We send a day. Ejumeza yenim the 2020 elections. No, you hear experience answer at least wabobua. Now why is so easier and simple? Dama party. No, Rashid as one of the youngest regional organizers in the country now. Proud to 2016. Now yenim the number of seats be no Peter. Now next experience as PESCON executive will relate with the party from the grassroots. Or buano with that experience. Ma the galvanizing the support of the region. The ma party which we need the majority seats in the region from minority seat to majority seat. Na waka sa ye chire mu nyina wie ne ase na se wo ye domfrefo mantam no omo doso di anti na chinchina chi ono nko a na mo pese wo mra no se ya ansa na be domfrefo de toso mienu na obi a na nsi akan no no abre abranti ko no post Rashid Konlabik na chese woni madwuma nti obi a ne nsi akan bra mantam ne da di pefe se wono ogina brane adwuma no obetimi aye. Say national officers so what did they more of mobilization and you will be able to work party na boom from the scratches, you know, so that party which we general fapemdo now or they win several elections. On another so na yemuna he's the only person among the 10 regional organizers oko unopposed. Regional elections bar in a sensitive position like the organizer position now obiasi yentumi uncontested because every age masuma or some party na or a day young man another chance to support the party. So I assume would know or better for us to also promote him to get to the top so that need them experience in a win, you know, or across the country limited to only BA. Abdul Ganiyu Muhammad wano atoyamantem dom frefo de ma NPP amanyukuo no nene na wote na MTN semen kanchro sese de emu ayede pa nti fa hobo mkoda ne mrantie ne mabawa munim to no afa na mo braso MTN hitmaker eno na de kidi bae
na che se e nepa wo ne bra so o msan esi aka ne biem enu nti o mse yan kan kyerem hitmaker app no ukọ Google na che se Play Store hwa no register na afi amount hye bebre no anu adi so na nyame ya adom na akoto nyum na ye de na afi bewie no adi kan a empim ha apam da foforo ya empim ha apam dada no opepe baako 1 billion nyeska atoa enti fa ho jim na moa we ne so pese hu mu de ekoso de a okoto era nkrato meto de akire so di machi bi at MTN hitmaker anase e wo beko MTN ho wo mo atena ho ko ho a MTN hitmaker Facebook bo hunu ho na afi obise mu WhatsApp anase nkrato prepre WhatsApp no ba wuram nya san so a we no number no nie ba bia de beto nkrato prepre no 0551 30 00 00 0551 30 00 00 we need to so entifa ho jim ne bia na to so nsu na wonso wanya biedi Total Trotsky Club na abayi na sa club yi ene enya club ayo no mu wei eyekuo a total fo na ate ye de bo ahyenkafo ama mo adwuma mu die no fa so twitwiri di aba enia ne se ukuta fidie tetanfo ebie moto dare ponko anam yensa afi ahyenkumankuma aye kamo akamwan mato din mahama kambu ne pragia ene abobo ya nyina wutimi de kɔ ene oduru ho anaja ya hwe odin wosmaba na fe waji t-shirt ya de card account ya register wa no ya hwe odin ontua kapre achede bebre wom fa ho bo wono mate na ne mapa nkoma sa card ya de be ma won ya de be hye nsam ya hye so krata no eno na fam mu bi abeto total no de beto won sa achede e wachire total no odo ho bo ma na che so odo ho abodwumaku papa don komi Vodafone nyam finshi adu enu nti sa brede don komi eda paso ne ya twa den bibia ba bia yem peso adu o fra peso ne beti wo bekasa sa so peso ne beti wo banda so he wo be browse sa peso na te so hu ena achede bafu enti wo dia ne se 135 na wa subscribe enu ano che se waji atumi so peso wuram no wuram enu ano no enu achi no achede bebre no abra ye din finshi adu e ka ho binti Vodafone ba bia ko eni je nko a da che no wo so abo aho ana na yanko yanim na yakuanim enei ana Burkina Faso mampanin owura Christian Kabori eba o maimo ese woni ye Ghana mampanin na adoda kwakufu ado eba bedi hye mu no matena se adwendwen no mabako miedu be ho sere be beboa ma mani bi oni na timi atumpon sanse Burkina Faso de ne Ghana de se Ghana di ya na Burkina Faso so atimi adiye ene se ati Ghana etimi kabanku na yakwa akwaje nkwan ebo Burkina ne aba bedi Burkina Faso betimi achenchewe na yakwaje aburo nkate ya ne de abebo so enti anu amode atese kwadu ne nkate na eno no man eba akuremu a woni Ghana mampani bebehia yenkomdidiem ena Ghana mampani na adodan kwa kufu ado ede to animu a wochem kire se anse se kura na oto o ka no wodwene Burkina Faso fo papa ono no woto no onya pesamin kumnya eti so nya ade a ono so opeseni nua so nya bie na so tete ni nua oha mu a ya na ha ne pa eruti wa hye se sa brod na nia tofo ma hwan se Ghana ya nyina ma ahoden no gina na so pa enti san kan bia na kakra na dundundundum no enu ntu ono kura no oba be pone ya ahoden ye ni bi na wodi akoma ye nua no ma wa Burkina Faso fo no mu nso omatimi atena kania mu bi na di freezer yi omode nkokon no ma hye mu awiwi bia esan salati de ye the nona mampani ekasa no wochem chese so hwemu a na yonkofa eda oman mi enu ntam no ehun be hia pa se ye be manager na so pa na ye ma bibibia e metwetwetwa ye ntam na aboa amiatimi akoyanim so oman e na afi abibiman enu nti eno so to na mo seye stre betimi aboa no se nya nyinuma hoden ko a eno de bi ko akoma Burkina Faso fo emom eno da nchen so a se railway transport yi obeboa eno no ma wodo bebre wo se na aban no e wo hyehye se obeboa Burkina fo. The discussions that we have been the discussions that have grown between two friends and brothers. The common issues that there are between us, looking at how to connect electricity from Ghana to Burkina Faso, how we deal with questions of transshipment of goods between our two countries, we deal with the Fulani herdsman issue, a lot of which originates from Burkina Faso, how we can improve the trading relations between Ghanaian and Burkina Faso, Burkina Bay business persons. All these have been in the mix of what we have been talking about, with a view to strengthen the relations between our two countries, dealing with the big issue about the spillage of the dam,
We believe that we're beginning to work our way to finding concrete, solid solutions to it. It's an annual problem that we should have dealt with some time ago. But Ghana man pani na do dan kwa kufu ado no ni ti wo ye bruta e na kire se ye sana no na wode atudwa wo chem kra kire se uhwemu a wone opani no ekose kokom kra no komodie no bagrida mu amu bia na ehwim ndipa te se ayi no ohwimbre no eno so de to man nanim se man wabayi ye be mo anyima hodi hu bagri no mani na ho na mu bie sa no a ya na active mantem ye man ma ho ha no omo bre papa entri hihye bie sese nyina ye no ye nye no wone mampani na kwose kokom no kan na so esentrofo bopie ye no na ja otin kakra kire yen. We have 2 or 3 important conclusions that have come out of it. One, the need for us in Ghana to step up and organize the Joint Commission for Cooperation. It's our turn to host it in Accra, and we're going to do it before the end of the year. We're also responsible for convening a meeting of the Volta Basin Authority, which about 6 countries in the region are members of. It's our turn to convene it. And definitely also that we've agreed upon quarterly meetings in the year between the 2 sets of ministers of our countries that are dealing with the day-to-day concrete issues that we have to address. We Ghana man pani na Ado dankwa akufuado en yateni kana no na anusi ye no Burkina man pani kabori enso de to Ghana central for anim ese so hwemu a na enoma ya oba ye ntihye ye nkomo mbedi ye bibibia o wose na niaje papa pa wose Ghana pa de ye bekoso kura sa di mpa na kuta no se ba ye mie ne ahofama ne sa yi no hospitality no se nipa hoho se sigi hoho ne no ma no wose eye pa na se sigi no ne nkom didi ye ni nyina konkanya wose enche kura de mabadwene ho no ye behu ye de ni be. It is a visit that has enabled us to discuss many issues which relate to railway transport, energy, road transport, and also even the gas pipeline, transporting hydrocarbons and so on and so forth. Eti wei aye mampani wo Burkina Faso kabore na we no na obi e na echereche ne kasanum e de ba ye brofo kasan mu e de amano e ho e na yete ye no ne eguso a ye kan amamuo e ne ho hyehyeye e ne no mapebe mu my Ghana atime dina na so afa ne ntuma pafira no opani wa bi pa Professor Ransford Jampo e ne omamu odna to nsem papa se aban bi wo so onfa ho ne abakora wo ye se wono ma wo ye no eye anase enye no obeka dano betum eya abasbody ho de bema enye nso a no watetene wa kire se de oye enye etifa na siye ene no de atudwa wo chem kire se so hwemu a na aban ye mampani na adodan kwa kufu ado eda no no ebra so se omugyae akinye ene kasa bi asabi eburu eye tenten kasa asabe ehunhia kasa kire se emfa aduane meto Ghana fo table so kasa emfa solution emuaye emre nipa ena fe entoto ho kasa se bia ye kura ya ban ye ba ye ehwe mampani dada ma ba etwa mu a ena oye se ye ne ye ba ne ye se ye wose so hwe mu a na hu behia pa esa ban be ja sa mfato ho ne hyehyɛ no na wo behwe so ya de bebo Ghana ama Ghana atiwe jane na so yie na Ghana man ba ho ato wonom na wopani kokotro to ni Facebook wall ena wo kirem se onipa ehawa amafo ehamu wo ekomu wo man mu no eno no ena sese ye hwe enye se obi ko hamu no ne de kototo ho se NDC fo ena ye se yie enye se eno man ko yie na nkofo se ekom de wonom no na eno ena ye ba beka se ye de ye ade okeka ba besi su chem kire se we mu asabre ya Ghana fo nyina yesu se economy ye sikasem atetia pantam se konte be abuni trase aye basano eno na mpanimfo ananka Ghana fo wa rechemu wo mumu se wo munim de anka wo munim de no mo no wo de ba hyehye Ghana economy na munati magane na supreme no wonom enhyeda enye na ye kan sam kirekire nsem mu de emfa empunto ni mpejama na yenkwa ahoma no so nyame yadom amiensa ka Professor Ransford Jampo papa madwe. Hello
ya bomba dia se benya papa no na ye ne di nkomo ne nsema wo kan nchirimu ahodo a ewo mu no na wode amayen na wachechim no de oka kosi nyina ne se aban no omunya se comparison ye compare ne ya ade na we mu nya ade. Professor Mpacho Madwe yeah da se pa no bre we de ja o Facebook wo na ade asem bia koto kire se stop the mediocre exercise and fix the economy. Me pacho asem aka ye no Ghana fo tie wo kire mu mayen na de poti pa na pese oka. Oh hello Professor MC Huma no di abro kakra bate bobo modia na yedi Huma no so nkunim na yetimi akoyanim e wasansem no yemode ne ndadi nkomo na yehwe so ba Professor Mpacho timinka me pacho mete wonka mo yada sinti dem bisa ye no asema wo kan ye no ade poti ne kire me pacho me se mo na mama no headline bi ma na ya tantantan e pese e ka asema aban echi na otu ho anamo a enya headline no sene be ya ebinom tekura na aso makoma afi me na me kire ne se amanfo kire se oman no edi na ya ejina eniama bebre so enti na ama oman no edi ebi ye anamo a aban na nkasa oteso no etu se taxes na afofo a yede to eniama bebre so we say driver for ukitaka road worthy womo a osika edu penso bi tax ayeji o petrol akoso eniama bebre wo ho aban ne ye amadwi mo no eya kwan aban no faso na odi apesika edi aye djuma aboa omanfo ankasa na saa kwan no o faso a ogboni se it imposes austerity measures on the people wuji onam saa kwan no so a etumi ma ahokyere edeba ebi so ejina enyema bi a ekokokoso ewo amanone enema eno so tumi ma ye dollar na cedi rate exchange rate no ema eno so esofa kakra ema nyema eden kakra na bra amanfo ekase oman mo eden no no a eye aban no asede a ese oye ne se obetre nsem yie se ne be ya ebeto omanfo akoma so se bia ewo mu se oman no mu ayeden die nanso ye no mu nsuo etwen opa a enam nhihye papa yedi egu akwan mu no ebema daachi ye den ye ho atoye tu cheche musa na ama omanfo mu se yentwen ewo edidaso mu se be yi na ncheche ebino echeche ka se o oman mu nya di bia na mum aye den kura eyesen kane aban a etwemu no eno nya ncheche mu a madwi mu no eye ncheche mu papa kura esanse na ya yese oman no yenkoyenim na yekoyenim na ebinum so de wo ho compare nyama bia etwem aban dada no nyama oye no ebi ka ho na Ghana for ampe enti a omo deliver monumental defeat anaso omutu aba empompo so edichi a aban dada na etwem no ba onfa no ho anye de entuto dada na etwem no na mo okolenim ehwe nenim kin nyama papa obetumi ade aye adi abo oman no so petintin aye na so wo do wotu mu ti a ene na je se agrobi ene wo ni so enti no ya de se de ne se wo mu se enyema enyema ya de se dan ara aban no pe explanation so nkin papa bi anfamwa se ne be ya amanfo beti enyema aban no ye se ode beso oman no mu din a aye no ode beso ano eno ye papa ebema nkofo akoma atom yim na fe confidence gidie and goodwill about a aban no ebe konso atena se na mo konso ka se yesin edinu di etwemu a na say o ma de na ye partisan politics tantan a no bo ta fe amanfo ente wase na fe ebema nkofo bi a complain na fe ebema omani da so a omo aban no mu so no ebe den ekofo but it's the duty of every government to give hope to people and not to create a hopeless situation. I don't compare aban bia etwem I know the employment that's of papa. All right, Professor, my main card there be na wa post had got to no say comparing your performance
to a regime that suffers such a monumental defeat is a tacit admission of failure and mediocrity. But on atrosa. And the mediocrity, no, I see anything. Mediocrity, I say, ye person ye achieve, and I see ye didn't kunim, ye didn't see a papa bigu, and Quemona, or man for a woman, how on ye be 2 pong, now you go in to say, Amaya, Aqua, Nimono. Now, I see ye the whole fire, and you may be a yeah, and all my uncle, let me say, I won't just say, one sway. Oh, that, oh, that's cool, Poma. I'm not for any person. One machine at the end of the day, over pass it, not over grade A, no. Obiri Yeaboah school said, maybe a mini grade E. I cry in a year, I meant so mum, but they see that's one idea. And if there was a friend, so we are you, why are you? I'm not for the A. Now we know you not we need here. Not to say, you are a mediocre student. You might the same way, no, make sense. We are a trouble, a trouble. And you might be one a buying that down, or a man for 14 so 2 about 8 years. And you know, Oba, who set to standard for nothing, one strand so that standard. And I said, you remember, I had the answer in the more. A man for us, any the wouldn't say, Papa, at the back, it's the more the money for Akuma. I told him. A buying as what he has to say in politics. One year, who came one. At the how Kakra now say at the Yamamoya in Kakra. Now, on Monday, they say, Utu develop one. You have to understand that it will be tough before it becomes easier. All right. Prof, Yadasipana, Bakwan San Wakono, won't try Yenumun Sono. We'll see, please communicate a better explanation because you are reputed to be the most competent person in pontificating about issues relating to the economy. Which person now can ask me? Oh, say I'm more being ya did say mamu aban na ebu man person so de Adom mankawe de o kire mu kakra so ye nya na sa e me say point na me pese me aye e no ana say anyema enko yi a won church asie yi na o manfo nti asie ne fa ho to aban da it is the major point that must be communicated. Yeah, that's the point. I'm sure no break. Professor Ransford Jampo and ye wabe pa won sha hudu mu ne tene nka e wo dumadim na kire se mediocrity and mediocre ye baako ade krona wa admitin so kiro mediocrity de wo mu bia ye ne dia dizenku ya behye no na eno na pese nye ne ama headline hu bia ono na kiro na de hu sabe pepenete ahaya Adom 106.3 FM so Kasiebo Naket ya de dawro no a na ye bona phones ababebre wo mayim ba ko pe na mpani agya to my friend said Nokia Android phone eye kama pa device bebre wo mu a chese enwoma ye no esronko eno abi na mekutai a me di dwuma eye kama sa wo de to nkra wo de bibia de dem we nyoma basa basa bia ni so kama pa ti so pe wo ba phone na wonim se de Nokia te sese o makomo anim the Android phones aka ho aba sese nka na kakraka ye kutai ni hobium Nokia Android phone papa hey want to be ko FS eno na wono mu a boost immune system no yade bi ye mogam yade ye mo bia woni padua no mu kunu nyina na watimi ayi wadwuma ama hode sonko aba yade ya amam no anse free yade na nso nya ya asabia papa ko a eno yade nte se de kura beba na ho ato eno nti for initial grace homeopathic clinic ho na wo a yenya abotre hwe wo yedi kan so mo jare hwe ehun yade wo mu ye afiri ho na ho so ato ena bo no so ye kakra bi Kingdom Ginseng Power Capsules eno na wono no ma esane ntini mu amasrade bi afiri nipadua no free moja no mu kro na afi ho to wo ma ugina so se bema ntini nyina nya ho dresanse moja ne namu na kodu na afi de watu akwantenten ama wani agye abra wo yi wadwuma papa bi Cowbell Gold eno ana wodi nsuo de gum na aka no mu ana wono mu a opekura mfa hwe nka wote se aduane mu dududu eboa opa ma nipadua ne gina nanso esan boa ye manketo ano omukosu ko twebum mo ma men kan kira wo se MTN se omakwa baba wiase fufurum sanse ne panyina ekuta wonom total da bioma brabo konkan fam wo papa ho na ne bo no wo fam ho na ebu fam nko ama wo Fresh Lady Capsules eye ye nuano mare dia mo memene bio na mo amakosu akumanyina nanso ha obi amfiri nko tabia ba mesha biduro sonko a etu malaria 3D etu na ase akokora ama wo ho atowo yentu meka mfia ne nche etrotro num
ya toothpaste adaroma yanko chika fim kefi go for dia ba Accra Adom toto ramram kan nam ne passengers en beka sana Yakubu muje Nagode just and they can mabun naked and correct out with that one in the ba Obiri as I can cap this man in the buga for you every time and they I'm so mommy for it yes premier Adom need what you are doing me pass on my dreams to any say professor no cancer menene ya dream high time of politicians no more day abai way by and why say abai way by why say no more concentration wo enya me here o your mind near who train ya who say o fa there and so mo so na mo san to fu we mu 2020 the ever fa ho adwen pa the ever fa ho adwen me tia yi pa really o UK era celebrate come on is that process I'm a free boat but on America I am na wa udu na numu dia wa nene kuna wo ye numu dia ye nimu sa oni ayen semfe ne mo na kafi na wo ye o we de yes yo na wa o ba ko 10 5 dia onu ukuna we 5 dia nye bunu kuna we dia no sin tie be hwe me da se e dera kama na ba na kwa e ja kwa se Mr. Frem ko genchi me de professor Jampo ka invitation na mo ka headlines ana mse professor onye professor kwa na dream do ba o hia asom no kan ya kwatia sitting president no aso osu o twetwe no ba we no kwetro do ye nyina e di na chi mo on dane na no se omo momo Adom for mo ya sanado asom no kan ya ta na chi pa ya toothpaste ka boni bi ajiwa no bi awu ya toothpaste adako amada roba na ne Obiri awe yenika potibia ya fro Mubarak Yakubu ana otiere ne otrotro mu no Vodafone se da kyen ne gie no edayie pa ntifa ho bebo wo no mo na won krato nyina brane sibi mena me capsules ye mema ne madro be ma memene amane be ma ye de roba hyemu awuo na afei watimi adwonso amane ni agie no no oba nso wo memene ama wo hawa okwa fikirekira wo hunu no ho ekeka wo ya na adon se koti no nyina to atwa voice of the day wonom ena eja omukurekure mu ama ye de ebremu na brane nti ena ye ntim manguram aha ena kase no ye de esie Obiri Yeaboah Fentemfrem Nana Agyei Obrempong CP Adom sports page 2 ne bre na so yesori akọ ama wonom edi atoye so yamam nyina mo anitia adeshi You hear it all on Adom FM.